shefo ne adofo ma me enhia mo sanso e ma mo akwaba na me ma mo atena sese ne so ma wa be ka me ho e wo emergency Ghana TV afidikase yi eso na abusua ye se ewiase sa wo pasam adefo de a wunya asam nso adefo de ene ye ma me bia ba be pie mu e wo yanim ha se ya ye ma me nana mo wo tu ye mi tese mi hu ne se mi hu se me nka se e ye sikani bre e na ye ne sa o se me nka ne san yu wakwa ye adwuma ama sika wonya ye no wakwa brew ni sika wonya no aba betete ama kwabanane asabe ne hwe wane na adi eda ne nantem aba betete ama na di afili wono na adwene se wo de ye business ene ye maami ya ne 419 afei na oba be hwehwe nkofo na aba be ne sika na busua ya sika ni bre eda owu afa ye ntwa ye ho semane enkonkoti emra sisi a mame what to say pa cho me ho ye obade adom yo ewe wo na me se bibi ha unti na abaye ti kasa mame nte wonka yo me da ma se Erade na mo so no mama me akwanya ise me so me mra mo nchen na me fa me hia asem mra na ma asem nyina ne se 2018 na asori ayeko ye fra no End Time Ministry yes away I believe we Accra enti eda ba ko ne osofoketu ane ba ko aye nyina ye nim ye hu asori mu a enya ye bom ye bibia wa sori no mu na one day no fori efre me say mamiska ofori de ye wo fori bi wa ha o ba wo no we ye friend no Prince Kwame Ofori wono so de Kwame fori bra mama re say eye wono a wunya hu ofori kro me say yi ni 3 kg no bra senti na wo tete no bra oi waso ama man na wo she white no a wo do ba e ono a Davi ne ono so de Kwame Ofori entia yenko etwa so edo frɛ me ka kyerɛ me sɛ Kwame etia we wenya polida ho problem rent control was sika 70 come to me aboana enti ye nyina so ne wa asɔre mu na ohia mo asesem to me bua no ti na ni problem no anu ohye enti me ma no 1005 mo abe na no ohia na se so ye tu no efi a otim enti na ye rent control case ena me bua no ena wo mo solve wo mo problem enti after then no ena Kwamfori we ebe frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo mo ye dwumedie bi wo wasa nkonya eye gold ho adwuma na wo mo po bi obe sponsor adwuma no na nyame ya adom na bibia be yeyia wo mo de misika ebe mame na wo mo asan adamase na wo mo wo package e de mame ba che wo nti obu ano rent control no oso obu ano sika say 1500 sabe no watua ne back when on tua back na osan beka bibi for chero yes okay enti me be sponsor adwuma no ampa na omo say e dey adwuma to be specific na ye gold any wo mo say titi snap tua bi ye abrofo mamenya me belt ni yansa to that was titi snap tua bi abrofo no to enti wo mo koyi saa de no wo wasa nkonya Western region enti ewo mu amuguso wo mo si ai na wo mo twa ho picture de akere me da bi me ba wo ye nyanuru ba bi o muguso no ye ugina ba bi o mu ba bo ho mane no nti eye den sika sen na ade ma wo mu at the start did you do investigations me ko ba enye o ye nhwehwemu hunu se de o mu ka kire ne ye no kure ma nya nhwehwemu de but pictures gold no picture no almost send bre me na wana o ye de adwuma nti a obi a ho kire na on sponsor bia ne aba ho yi that me ko ye adwuma wo Saudi Arabia efa Saudi okay enti me ba 2016 tina ye nyina sorry ayeko na me so me ko to wo mo enti scan na me send ne kakrakra man fa no ebook amfa ko ma wo na mama den na that's way we dey abusi abra Facebook na behwe bi na ye nhwe ya tia na emre bi
se mekra no e ba gidi pa no mo so mo petete snap to ano se na minim ti mi wo fia na madam fu bi ba say e se e pe snap to pa me na e wadop so gu yes se de da ho the eyes of my daughter da be ye de ko fa normal one be fear atam so me mama yire madam fu bi ye de ko mo se nya bia enti ba Facebook na be re se eye we a o mo kire o se we no fa TV to Adom TV na ye sua de o we no mo se o mo de ye den pa che wadaroma media dia wo mo ka che mane se abrofo no eto nti media no krem dia abrofo no de koye dia minim onto bi ngaza oni minu mi no nyina ye nim nti wo mbeza wo na aka de o mo ka kire o o so o mo de ye den wo mo so o mo pe mekure bi wo na o mo de aye den eno dia pa cho de aka de minim sa ti wan te se mercury kro na woto ani mu no wo de ade hyemu ade bi hyemu a machine bi antimi detect wan te no mate de ade a I think I say cocaine. Oh mama asa wonim me no nyina na nim but that's na ade abeti na me bisa ho ni nyina ya atesem ehintimi nhro se woka yenkoi Inti no sikano manfa ma o mu bok but me sene ne kakra kra inti ekowie 15,000 e wo ho inti me fra o mu go so o mu say ai te bedu ba bi no mu ka kire me say spiritual man na wo mu ne no koyi ade no wasan konya no odi no ma no edwane mama odi gold ne bottle no edwane omo bae no mu kire so omo ne spiritual man bi na ego yie yes na wo do sika ko shemu da me de sika no emma omo before me ti say spiritual man e kwa ko yi ade no omo ko yi ne he wadarama wasan enkonya se gold no mu afi no mu kotu ani ene bottle no so yetu no form ani to da bia omo so mo tu bi wo form me aga sade me nkoye nti me nim say to da omo so mo tu bi wo form na obi a wakobre wo Saudi Arabia bre bebrebe na asore ba keke na ultimi gidi na odi usika man na bibi fufuro bi ho da bi ogidi okay to aswe nti eno ekosi 15,000 wo ho nti na me dia me twen say bibi be ye no omo de me sika abre me na me person de jai wo mo so o ansana o be bo me sa amade ne say spiritual man no de no man no edwane nti ho no na me de me ka che sa Kwame Etua ne say on fa me sika ema me back since 2018 o de na me sani ama o chira me sani ama to de bia me friend na on fa eni egusu a nti ono ne de ne nya maaye na the same Kwamfori a Prince Kwamfori a san be ka kire me say nana eje bedi akon onu su akonye bi a oye ho adwuma ohia nipa obesponsa ena me san ko jimi wo ho esan yiska no adwuma be na obi Saudi Arabia ba na oye na me ba ncheye nti me akasa me ba nkra na pese me ko no way nti because of sa problem in ma bibia eye ba sa na me ti he but say tio o de to wasem no so enti wan na di kai je ye no no de di kai je na amount ne say 15,000 15 and 50 15,000 onu ni di ne de wen onu no de Kwame Etua no no ani ofori no debi okay debi enti onu ye elder ye ne wo asori no mu enti elder fo nyina di ntoanachi elder fo binum di ntoana ena akire yi a no 15 ne ko ye na ma ya spiritual man disika na adwane no ena ofori no so ba ena o say ena o say nana jebedi akono so akonye bi nti wo mo po bi obespensa se na be ya misika akodi ha no minsa be kan nyina ena mpani apa enu so me san ma won 14,200 but I say almost sponsor de sponsor day wo mo say ye koto spray bi ye koto oil bi ene wo de won be di ni de keka 14,200
Who kunu sabre na onu kunu nete. Mba cho me me kru jai kransa na me ko Saudi. Okay. Enti to aso e, ti 14,000 to pacho ye check you 15,000 gone already and additional 14,200. Aye 29,200. Yankwe. Enti enu echire no, enu enya ma enu de omusi omuguzo nti enya misika ne nya ma na kwa mfori kro ya ansa be ka kire mi se onu ankasa so akonya bi ewo bojo ase enti me maniska no nkodi hu juma Mame wakoda. Wakoda. me ba cho de bi Unti na me say body ti wenya bibia o. Me nu be chese nya sam no be ko mabu papa. o deserve sa Yankwe. enti me ma kwa mfori enu so saska no sene ma no kakra me ko si 25,000. Sikano the first one na ko ene maaye. Second one ko eno maaye. And these same people na sabe ka kire wo say. Fufro san wo ho. Enti eno na send the saying, do you have evidences to it? Or mobile money a year now the send wo ho. Me e bia me call mobile money for no ma ko send ama omusa. Say na now send in batches like amount to say na neko. E be 5,000 no 1,005. Me send be 1,005 e be 1,000. E be 2,000 sa. Enti call ben na ya na e buy ma send 1,005. Ya na omo ka say Womo here ska womo ko to oil kroya womo here ska womo ko to dia kroya ene dru womo de be huru gold hu sa wan kasa wo bo anan ko wase ko pon oda debi man ko hoda oni obi ani sa nkomo yo mo na odi ye no nso ho nkomo da debi adentia Omo ka chese mo kan chobi. oh woman ka sa de but no krane menya obi amano peli bibi ana me bo amane na ade oni abusua woni maame woni nua ba bia nua ba ma no de me wo bebre o na adwuma kase se ya sika beba mu no ade ne wansusu hu ankyere wo nua bi se me ba ye asoya me wo mu no edes ne kra binom ne medi nkomo bi o omo se connection bi apai wani hu nkomo kra da mpacho debi Inti sa peace now send it and so amount to 25,000. Tia wa 29,200 wo dada plus 25,000. pacho ani Na kwa say 54,200. Mati please change your battery. Me pacho eje bedi akono be send me 1,000 cedis ena kwame etua no so send me 1,005 into since then no na me from a wo mo emfa biom Na sa woni omo na kwa sorry nti asori no so ko panyini ni sorry no me dia me bejae se me adventist ni bejae asori no na wo mo aksa class wo mo fi akra ho Eti awie ni kura ne say me pa cho ni kra ni se me hia momua mo abensa first of all my year mfumsuo me twa me titu form me koto jogu form e dwane to am se ewrade mfa muso se bia mo de mo ye mpanifo mo ne me kwan ya mo be fa so a mo sabe kan mo be gi misika e de ama because ade we ama my brabo asay totally ba me wasem bia me pese me bisa wo bisa wa say how of that me bisa wo pa cho bisa me ya ha ka no kore wa how nti no kore na mpese me bisa wo eda di nkan a wo frɛ producer no ka che ne say eye susu na wato na sika na koka susufuo ne ho ade na utwa asantro no oh na ne bia no na ya mistake man ka susu da bi kedi fanya susu kedi wai Kedi oni o. mo aha ade no adum tije se oba Kedi ni ha. oni ha ede di nkan a wo frɛ ye no o se wo se eye susu moto a na ba ko agye oh dabi o kan sen me pede o kan eti me ka kire ne se nkrof me sika bi akodi nkrofo no ho na me frɛ o ma wo mu emfa ena obi sam se ye den na me sika no ko di wo mo na me se ne ye di ye business bi ena anye yi onyankopon mi no krasem a me kan ye man ka se susu
yes, friend mommy, I just want to me share what the problem actually is. Because mama, ya kanu krepa. Sabi apart from say diodin kan eji sika ma de otoso ba beji yi akwadwudwuma na oye no o free Saudi Arabia ba ye no one thinking about any business bi asa wo be ye bi me be pass as krokrowa bi na mabosisi bi wo so ana so say me be business bi no ma ye na mom sika ne wo ho na wo da dem etu omo be ka na de amomo wa mere na munya sika na me brey nti ba ne say no cry back or me buy no me akasa me imagine say me ntra Ghana na me di kan say na me pese me papers na me kokura won bo salary fine nti emu ho no na nkrofo we be share mu no wanya visa pacho aka me 1 year no nya 60 years wow o ma pacho o ma yesen o mo ye ena saade we nyina ekoso no oba panyin kra wa monamane let echiri ansana enu kra na ansen ya ansana me ka so me find out hu se bia mema mu bi ene wo twempena ebe ha me pa nti se bibi wo mu aka kire me ansana mako me pa cho me prebi enim enu de me to me nyesa obia nso pe oh David sa ujidi wo Kristo enim ujidi wo Kristo enim ejede 100%. Mama, betrance, we dey fam trance na ye mic ni ye mame. Obanyi wadarma hwe no mame. Ah, mami, ne nkomo ne ye bo no. Onse wadi kan so abọ nkomo bi a kire me dada. Wase wanka se susu no mo jeje. First day no frɛ no. Command no kan se no ne mami was one man one ko bi adwuma na omujiji ombajisika amjisika edru ono no so a omde adwuma bi ne du ono so ano matene de e de abre no to first person obodin no and me fans me yi ene de na fim komo e de de mudi na me peti was it on recording? Did you record? Yes, I may record it, but unfortunately for phone no akodi be be sisi. Okay, no problem. What can say? No, me producer don't mean chantro. Meji ono adi dan wo. It is say edu no so no. The first person edu no so am first can no am many busan say na say obo na obo amount to be to we no ka say watu am na duru aka say. Na won tua no na second person so buy na won no koye say adwuma na enti du no so say so dey say sika no bre no won so am fa ama na quarter person to kan na ah okay say there LCD na bia to say there susu na aye bi nti nyame ya domo a because I think say me ka say Monday me man da bi say ban ten kan say no say in your friend say Friday and no aba bi sha nti recording there honum but unfortunately me provide in there infamba okay mama de wo nyina ne say de wo mpa ne say sesi ya ankasa dai twato a wo ofori ne agei ani dua ne yeda ben asem ni si ya no sofo na na mukọ na sori no ko bo na mane enipa wa sori mu bo bi amane me pa cho de bi osofo no sese wa ko ka abrochire mama obi amane wa sori no adentia mempo no ancha na me jai sa sori ntina no kure ba ko me ko hobio then ne ba ya wuja za sori because sori mu na ukohu sankrofo ya na meboa asori mu na mko sankrofo na me brother penny no wo western region takwa ntina me brother penny ni yare nti me fi Accra bra ekodi be 3 years wo me brother no takwa ekohwe me brother na until owuye nti me brother before be wu no na se me metna ne fie ewo so manya ho eastern region ho ti de ma me de fie asori no mu no de me call takwa no na me na me ndi me hu ko share Adventist mu o brother na wo ko tra ne nje wotakwa no woni masem a wo kan David nipa be ne wo I'm not getting it properly meaning some monzo mo to the make because why na ni masem a wo kan hu bi se se ya frɛ ofori agye ni dua
no omo si wan fa sika bi amo ma den ne be di adanse ese sika bi free wo ko won mo de make what ase nti wan ne di mu adanse eno de me ni wo mu nipa enai pe Mami asama wo ken se de wo ka se ye ona kakra no obi ani ho a sebi ne okọ ahoyehim sa ne ho akire no bibi ma na obi fraud no na o de asam na hye no ho a se o ba possible man enye possible enye possible ohima ye woni pa bi sa we secretive oh ye woni pa bebre sa ya wo a wo komu hwe obi beti na ko beti the breast cancer hye no woni ne baba na te wo se me ne wusi wa mo ne ba na mane dada ne ba ne bi etan no for pro wo ye secret o person obi abehu ne bi ye woni pa bebre wo sa ade bu o ya o person obi abehu okay but se be ya ye ni nipa dodo na eye dwumadie yi akosi achie agye o se de omaya ono ye friend gold scamming na tactics a nipa binum nso edididie omo fraud nkrofo enom ne ade yes I know about that but the me person me bisa wo nyina ne say de wo ke wan ne betimi edi ho adanse either time manasika na ekọ wonom ho ana abra na wo hwehwe wonom a wohunu wonom no ana so se ebi sikasem no ba sa no me ja asori ntimi ko ba posifo amane pacho man tu ho na mo biasa mfie sei ni Kwame etua de no since 2018 ana bobo so na ejebedi akode no ye July na 3 years July na 3 years into 2018 they say or 2026 that's a 2023 inti bude one tinti ba ye some for frodoma me one tin wo hwe month free 2018 2019 2020 2021 2022 2023 yes abebu wo biem we understand the fact say ebu ese say ye yire wo mu gisika ne ma but ye hanan na ye be ye gugugu abonte na nipa de na asem ba ye na de wasi yi ansa san makwa bonzi o what you say ye ti ya nche mama na obi ba ha se ni kunu kwati awu o ni kunu ye fenze sare mo fenze oyini mo fenze french mo ni obema no french we fenze filet ah oh really say there la filet masala ka ho french bi ala wom say one ma comment section for french o ma choro ne ene ye be kan ni na enwa ha obema e fene la filet obi wa cha say ni kunu la filet nyejuma nyejuma for 20 years watra ho mama me pani mu ikra kire no say odi obesi a ko be brashe ni ade ma obi agini sika ora fi ma me nana we asie ya wo mo say planting mami se boko na ye be frem ko fo e don mo ka se omo no na ye plan and they said me say mama me abo no stylish mo de mo hwehwe ko fo no mami na me hwe ko la fule ni de enu ne sweleze la il vel loa le crama de loa Pacho nti emani nyina Father's Day Pacho rufia pe flower efe fa ko munya de boye nyetu pe flower efe odufia no se mira bie la fleur man oh yeah now only flower na bo say well done happy Father's Day appreciate la fleur Pacho wada sa na ye kono Pacho producers here no mutimi hwe akoye mame ko foi mame ana omuni ho mo so fule o e chiro Ebi go jajo ile ejuma ana bola fule la chuchu
Evangelist Membrana. Always a program. Now you might be a Abra Mamene Casano. Now I was flexing my mind. Okay. I'm a fair DB. Now say when you bury the two any. When you bury the two any. Okay. Any brain a we say. Share what to come by your sika kakra. Ah, ode ya wa ode ato. O se matetwa any gold. Oko pe sika boom. Sika boom so oko pa de wie wa ani. Se sika yenya ne boom a anka akọ side no ka o fa ne boom. E bai. Thank you. Akobre. Thank you. Ese mfa sika wo fom. Dabi. Yesu ati anse ne yenya. Na na imagine sua bi wa mpese atiefu ohwe ne ye pa. Okay. In church, you bu amanfo wa sore pa. Ye wi amanfo wa sore. Nti da bi am ta ka chem church me gina mo no am ka chon say. So bi wa ha. Na ope wo bosi afi ho. Na o de be ma no wa mfa ye mpanimfo na wa ha no so. Ama ye yin ubetumi aboa no. Ba fa ye so. Na ye nyina ne mfa ma no. Na ye agi ayen aya eden. Yakoje. Na akoye na we ma sore ba na o tam de ma no. Na echina wo gina ma hwe no ameka hwe anya dai Ankyere me. Ankyere ye bebre nipa bebre wa asore ni mu a onfa so esisi omo ansore man onze ya mene na kwa asore man na mpacho o ma me niam bi nkoton no waje bom O de adwane ko. wudi agura no waje asore ne ko onya fa so edidi amanfo ano no Asemu. enti in check Bisa se wo bo sofo na mane. ontimi mo na mane because na ni bere ade yeah ontimi mo na mane Ana wase wonsu ntimi nkyerem je police. thank you at said ye sabe mpradua woni obi kunu na obi ri akotwe mpena na wa preje no na ma na wo da wo ka na yesi mu nkyerem we dey kwachirim Wo ahye mu yenu nya. thank you obati bisa we so se bisa we we di bisa we otima se wo sofo ne sabra asore ma nkyere onyankopon asem wan ka se kotu gold Okay. tio ya wa Wa to ho asanka sofo atu ayi. anta watu ye ka come out no wajai Yeah. otima say to the sense of babesia ukuta sika over 500 and something million. On plan ni bibia. One prani bibia dia we ane say wo hyedem te say kura we ba no age farmer gold no muntu okay let me tell you something say we agidi ni o say akwa akodu say ogidi no wafiri mu akosi say spiritual spray bi wo ho a ye to ye wo spray a ye wo ayi 999 spray ane wo na incense Yeah. ane wo 719 eno okot phone na yusu ne wo 834 eno so buddhism ane yusu ni nyina nso ewo time a ye di bie so Yeah. a spiritual aspect ana wujidi ni won se babia wakwa akodi say how many years in back dey 8 years onye serious ye wa sem bi wo ho a ehun hia se nke wa ba to agu 8 On years say sika na share. oh yes ase Stylish manya be man no sika ana. ne Manya mumu bi. naima wadalma ase show ekuro etu na pese kwa yemia na show so Ntem. thank you what na ho for past 8 months na ase mame panimu obi abu 150 million meboa the same 150 million first one na tuya no ana sakoba baji 250 the obu 150 no e maaye no sa di pa na ne dan ehun asemba ya obu anu 150 ne mai wasakwa ba sa baji 220 Na 1500 dan ne de ne kra ma. mai wasaja another 150 mai wasakwa there is something behind that be ho na ma ye oye na just say obu anu 150 million ne 50 million ne dan ka no wasabu 150 million meboa wasakwa ba sa baji 220 million Ma me no kwa ma ye hu yes. Eno na me bisa no. Ipa cho no krebi wo me no krebi wo mu a meka. Bibie ni hobi. Bibie ni weska no amaje se won ko yes anu me am bebo so yi. Bibie ni ho. Say be a tuma stylish friend. Go ya friend obi amfa o. Me fra wo mo mfa ntina me de eba. Wo mo mfoni, wo mo pictures. Ipa cho de bi. Mo bo paper to adwuma na mo ye no so. Ipa cho de bi. Come on. Minim ni awon so wadwene ye wo abonte ho. Ma me nko nka me kwa akraba. Me kwa akra
yeah Accra Accra Kumasi Accra Volta Accra de ne ade wadwen ye o sei me ma na sem no emu eye ha kakra ma me dwene no afa bebre but me fa ni pattern lower TV set no ma me ne enko 10 Kumasi nka ho mesere mo ntwe me ba 03220 835818283 03220 835818283. Hello. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho Odi baby of Refi. But I'm Peter Crowd. They were friend Mr. Manson. Mr. Manson, Pacho Yente wo. Mommy, Edumano, the mammy of the 419. I scamming. Sadia and Yamayadia guy. Yamu Codibois. Joe, who ya there? Who scamming for now? I'm gonna scam you. Oh, maybe I'm scamming couple. I do not be there. There's a bit of an idea. I have one in my Jai. Moya say Wadaroma. Yes, sir. Sir, if I say you are. The baby and go to Papa Babette show. But no, it's Pa, Jamiti, Yaminti. You had to go to Papa Babette show. Yeah. Now you do have senior do her. A copper, and then I get it car. You see, I did it, man. You don't be more. Yeah. Yeah, the better catch yourself. That do in a air quarter. You see, you say. It's also for the brand fan so. Near Copa Obia and any year Jumano. The any year Jumana. On the back of the sea quarter. Mercury near the co-washing. To be sincere, Rebecca or Becca Mercury was some treno. Mo say I. Nti Mercury no kota. Dem bia kota ba say asai and ye papa say kota foforo. Na de ko foforo gold no ho. Nti on be ye so mo be di usika na nti e di usika na di da bi na fe ye hwe na say ha adwuna. Me we di bua no de ye ni police fu na ya no ye adwuma. The France ye wo ma ya no mo ye adwuma. Nti atoshe na di ba bia no ma police fu abeti mu nyina o ba bia mo ye adwuma no. Ye temo say wi a na mama ya beli nipa no na ono ko na ya tese de wakohyem nti eni anyimra na adi na nsa no na wapie na ya cross adwuma na afi usika ahye tese police fu abeti nti wan beje gold ni nyina fie nsem ko ya wo the same thing say ya ye no scam say ba huru scam o ni nyina ya adwuma ya ye bia nti ma mini scan de tani sabe kandi a jiso nya police ni panyin bi pa obetumi dia ko sense on ni na mi so. Hello. Me was so pa me won adwumi ti my din no. Nti jiso me amon ni madwuma ni so mo wala yesene ade so o ma o mo chi wo mu nyina ya chi wo mu dia kan sabe ka bi na yete se mo from dia be great ho dia wan si dem po wonya nti ya dia oni ni madwuma ni so dia nkonu so mo de ni be wura onu so akotwe obi aba na nka ni sika na ahye no onu so anya firim ta ne ya na yete se coming from dem ko fuko gu ba bia wo mo so mo ma ya pepto obi ma ya di wo ko chemu no. Enti mebo, enti moya o madura na. Enya dro. Enti adibia opa de afua, onya lefo, opa lefo ya onya ta de fole. Ti wu kaka wani a wo ye dodo be se wadarma. Oh. Me ya che. Me jai so ya che. Me jai more than 30 minutes. Oh. Yo, minim se wape mo akade. Ghana dia man ye bi wo Ghana from France. Ghana dia me ye bi da because I said that now we obi sika kwa mpa we na but time na sika so mfa nkoto aduane no mfa nkofie. It's true. Yeah, because baby only any spend na the man of chop money because kabi any baby ah. Akwa se ukwa na usaye na doye o. That's it. There's a only discover and to bia wakonya sika kakranti. This ya ukra jo yi bi na fa show ho na ye interest baby ayo okay ah. Obenya more than that. Nti bua na ye be ma wo no. Iska dey can not that much. Or woman could have said, baby, you're going to be about 20 billion and not 30 billion. Or the only time put the price or person can Sabeka. This is no cry, no. That's so why. Okay. Messi, that's so what be any Nanyaku Pozu and Fancha, what? Oh, send it to them a giant. Yo. Come and come down here, Miss, and you to them a giant. Yo. Mate, yeah, that's it. Omoji sika no mso mbe ma say.
wɔn sɛ adwuma no yɛ bɛkyɛ. Baby, ukasa ombecha, you wouldn't get that interest in kaumfa sekane momo. There was an appetizer there, and on a compare wo. Into omukasa ombema will say. What did your papa neka no? Omukasa ombema will say. I don't hear woman can't sika do ombema me, but say nyame adum ne ye menya sika mudu. Yeah. Omukan eno. Mami. Say open no kra hu o ka ni nyina o yanka bi nsie bi o minti mi ma big mama hono ne meka say big mama go dey adwuma bi apai o dey ma me be 150 million na e ba obenya sika modu no ata musika dey am abra me nka dey obenya abia meka cho so obenya be 2 billion dey na be ma aye o de on say ni pe wu a enfie nso achi wa ma ne hu so 8 years this kind of almost ash. Mama nko call so na me nsan fa be na obi atibitu wo ha say no. Me say this thing is going on everywhere. Even I was so from bi mumpo. Aso for crowd here. Ye ko to go no ma plan na no na me hwe video bi wo TikTok. Akwa tefu bi gina mna kitikiti bi me say apie ye hu na ma me no ne ma egu ho futi ate. Why? Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam Pacho. Udin, baby, Afrefi. Pacho, you're from Michael, Kasafi Central Region. Mike, you. You, Meda Sibi, Basramopa, Yama Meno, Sebio, Unquala, some no wedding, because Sikano, and I say in Ponchico, did no Mombaya. Yes, sir, a couple of Gumana. Inti ya 419 no my no ma for de no inti we de ni sika na ashi madam ashi. Okay, yes we da say hello. Hello, sister. Me did you him me do would you baby Afrefi? Me paso me so me de him adre wa o cha de na na. Ati ayon kwe. Me no kan say mra na edi ma me no. Son say ye no na ye kwa asoro Dr. Jesus asoro wo ka so ame wa akra. Obi be wura sanse Dr. Jesus aso na eso so di amanfo e kwa abruchire ohema na wi asene mpanfo si mredi wan kwase akọ na ehye mra ma nso be di so sanse wani be ba so na mra na du akọ ni timu Dr. Jesus aso wa hu asore no waka aso atama na onya nwu ye no akọ ni timi gigi sika gadi ntuguru be 5 billion akọ kuna ni timi nka na ta wo dia na obedi o se ame pese me do kwa na asore fo no we ti a omo be rashi ama bi abisa na ye kwa ye nya nti ase de wa bobo amanfo ano kopim sa akura ni dwa na ya ansa na ye dia asem no koto Dr. Jesus ne no say eh men say ye na dia sa ba Sunday mu adeti na mommo mama ne ti sa dia we no so wuti wona se ye mfa bi nyi wa wo bekata woni minyansa na kwa na ye kwancho wancho wa di timi di konya mi fie ye timi di ko wi asifo nte se ma me no to no wa ye mmobo emra na edi no na emra na ebedu no eti se be ma bi aye olai na ane na akwa na be ma na ma usika na nsemre na edi wu nti wuntimi mososo nchire bia saa de ni bi na aye ma na ntimi so mimi na me hu ni se sika ne de ne nsenka Yo mama ye da sepa ye sua de o maka kire se obra we are not competing with anyone ya kwa no boko fi say ya bra bomu nsam ye ka ne ha ye ni agorokora mama nko menim hello ina fu di baby Afrefi. Me face sola Savannah region. Yo, ya chia sola fo nyina bacho ye ntie we. Oh, mo adwuma edamase mo adwuma pa mo ye de bia me hwemo de bia tie mu. Ye da se pa mama. Adwuma pa mo ye mo boaga na fo e ma ye ho han. Te mama bacho ye tie o. Au kafra. Kafra we de sola pa na. Asola banya hwe yenko enim hello Hello me don fun pacho uji baby Afrefi me pacho me Afrefi La Paz. Okay pacho yentie we mami ni de adwuma na omo de din. Hello pacho yete won kapa mira me say mami ni de adwuma na omo de din enti Oma ni daho na on fa we nsia nyansa because isia
ubenwu obi no adesi gentle ubefi so ye ni papa na so no ye 419 is ya 419 funa dos work room enti won fa we nfi ade. All right, me da sipa mama fa be mienu ene ye wo segment bi amede e be wuram sisi ama ya tie free mu ten. Hello, good afternoon. Good afternoon, me don pacho wudi baby afrefi me pacho ye fa mahinkan me ka sefri bomire enfa bomire wodi abaye die bi ankwa tio so we die ma me no nyame ni me hu die men kan tre ahenkan bon nyame ni me hu se die me sinkana ade ne ye die nipa bebre ama se enipa wo radio so ye tie ye ka asori mu nyina de ye nkyerɛkyerɛ na wotumi pam sika pudro se ya obata wo senka de hwe oba se wo de koye adwuma ade na wo fa nye wadwuma na mfa so oba so a wonya bi na wo bi krepe bi a wo de aboa no watam sika we se obi nye na mfa so oba so a maame we de me maame wonya na dwene se sika na yira nya dia ne sabe kreska ni biem me maame sa wo tontoma ena ntomafo no frɛ no pɛ bosia no de akɔgye se ne nipa foforo nso na afrɛ me maame 70 million maame ni maame nam kra no kɔpɛ bosia de asoso afɛ de kɔ wi ache sɛ wo ma frodo na fasika na di ame maame enam so kwa mo anya stroke enti sa me ni de ye wa wiase no nkrofo bi ani ate o ma da mu nipa bonefo ene yen hia ya foforo pɛfo ye pentumanya ye de yu afri mu sesia enti maame sede na etua atuwi no so fetu afofofo fetu afofofo sa na wi ase ne tie so amoni ana ho a obenye adwuma makwase bia wono mre ya be fedi amso akuma midu besia mati ankan ye da se epa I don't even know what to say again. Abusuya ya mami asemi mi hu de wi amensi fanka no because sisi ane akwakoye adwuma na edi no wa ma nani ana honom ene ye di adwuma no edi no okosoro ba fom kra sika no ahye ayela enya de bebe biem na saa brewe eye bre wo se ye mu binom aye ni bre sika ye pentamanya ye ho no ye de saa de we etu ye ho efo ye de hye ye tirim ye femo futuo pa because ena ye ken ene ya ye de video bi ye ji obi sika denden de anya asem ketwa de bia ye ka ho asem na so de bia nkofo repeat sa mistakes no fa fashion it lim se sika na yera sisi ano wa wanja evidence bia wo ni evidence bia na e bia na betumi aboa ye ne se nipa na okokọ send sika wo ne hodom na e be kwa hwe ne record book ma ha se bia ye be de ye be hu ewo mu a onu a wa mo sofo amane wa mo ni busuani bia amane na ma onu ane makra ho omuni mo hye sisi a hwan ne ye kwa ko bisa ne se asema wo ken se ye no kra se nye no kra hwan ne ye kwa ko ye hwehwemu na ifa ne ye kwa ko evidence sisi ankofo enso so aye from mo mfa ye ni mo ba bi o mo wo e be den ene ye hu o ma kira kwa ne akwa ko disike ama nya be boa ne se on fa ne sa on de ayera na se nyame ya adom na ne obi kwan bi eto hono ne ye ko hu ma kira kwan ana se ye from no mo fa ana ye nsa so mu ana ne ya ayera o ma je wusika e de ama on fa hye de tirim se ne aye die eka e na nya aba ebusia aha mdu besi ye fa mu afutuo ne ye fa bi entu ye ho efo na wiase no se wo amoni anda hon ma obeye adwuma ama sebe kwase bi age agu ne botom edi ama ebusia like na fe share na subscribe from na fe fa comment nso awon fa to comment section honom e fa ma me medium just one na akosi ade pa House Emergency Ghana TV da sene mesanso ne wodi ehye mu e wa habiem samantimi nke bi ma makram